Okay, ayat reject apa yang selalu dapat dari customer? Interest rate tinggi. Macam mana handle customer tu? Saya cakap kita orang submit banyak bank, and then abang pilih bank mana yang abang rasa interest rate yang sesuai dengan abang punya kehendak. Okay, thank you. Okay, apa ayat reject yang abang selalu dapat daripada customer? Dan pada rare selalu rejection, customer akan cakap nak balik tanya bini dulu. Okay, macam mana abang handle customer tu? Biasanya saya advise suruh datang bawa bini, tengok motor, tengok mana bini berkenan, tengok motor, kasih test ride, bawa bini sekali. Okay. Apa ayat customer yang selalu dapat bila dia reject? Biasanya dia akan cakap luar bajet, over the budget. Macam tu lah. Okay, so macam mana you handle customer tu? Okay, kita kasih unit yang mengikut kemampuan customer, mengikut budget customer. Macam tu lah. Okay, thank you. Okay, thank you. Bang, apa ayat reject yang customer selalu bagi? Model lain ada bang. High spec ke, Macam mana abang settle? low spec ada. High spec yang ni, nak tak nak, lambat habis.